Salama ry fanagnan-dray ry fanagnan-dreny. Andigny efa toy. Tandingny efa toy koa zany le fagnentagnana ho antikagny district Tsiombe. Magnentagna antikagny fanagnan-dreny ao amin'ny district ny Tsiombe raho. Tiagnentagnana koa tikagny ka zany andao koa tikagny zany hiara hirodorodo, hiara hanampy hifidy animalika tatandraza, hampijoro izao fanjakam-pisorona famonjena lehibe ho antsika rehetra zao. Ka mangataky ragnandria, mangataky ry fanagnan-dray, ry fanagnan-dreny, andao tika ry abarieny, andao tika hiara hampijoro ny vahoaka. Mangataky raho na chef district ka io, na mera, na chef fokontany, na vahoaka rehetra. Fa ireo mpitondra fanjakana reo rehefa tsy magneky fanjakam-pisorona, andao tikagny vahoaka Tandroy, district Tsiombe, andao tika riaba, andao tikagny hiaraka hampijoro ity fanjakam-pisorona itoy. Mangataka atika fa ty raha soa fanjakam-pisorona io, tsy raha hampijany antikagny zao fa hamonjy atikagny ty tanjo. Tena hamonjy atikagny zany ty tanjo, hagnafaka atikagny amy ty kerebe, amy ty jaly, amy ty aran-drano. Araky fanitantarako teo i rano io zao hisiagny Sotodo manomboky amy Fokotany ao amin'ny faritsy districtny Tsiombe, manomboky Fokotany, simy commune hatrany amy district zao feno Sotodon-drano. I rano zany tsy jaly atikagny ary tsy viligny fa zaragny maimaimpoana. Pompy maka ty nataondreo taloha, pompy. Fa amindray mitoraky ty zany tsy pompy fa tonga de rano jirama mikorigny re, tonga defa mandeha robinet re, tonga defa ahodiny avao tonga defa mikararaky rano. Ka mangataka atika ry fanagnan-dray, ry fanagnan-dreny, i marika tatandraza amizao nilatsaky filoham-pirenena raiky. Nilatsaky filoham-pirenena raiky fa tsy ho filoham-pirenena republikana, fanjakana republikana fa fanjakam-pisorona. Ka aza mifidy ndaty hafa tikagny fa ireky nifidio tikagny ho filohan'ny fanjakam-pisorona. Fanjakam-pisorona zao de fanjakan'Andriagnahary, fanjakana boaka an-danitsagny fa i tatandraza zany ty nataon'ny Andriagnahary fitaovagna zany hampijoroagny fanjakam-pisorona io hamonjena atika agnabiky zany. Ka mangataka atika ry fanagnan-dray, mangataka atika ry fanagnan-dreny ao amin'ny districtny Tsiombe ray manontolo zany mba hiara hirodo, mba hiara hifidy tatandraza. Itika na dao manao fifidianana zareo Antananarivo agny, manao hampijoro republikana eo, atikagny aza mifidy zany atsikagny. Tikagny vahoaka aza mifidy. Na dia manao propagande re mena re, ireny mpanao politika aby re, fidio zao tonga eto, atikagny aza maneky an'izany. Tonga de mikomy atsikagny, za io tsy hifidy hoe fanjakam-pisorona avao tenay. Zay tsy ontsio areo. Fa ty fanjakam-pisorona toy efa midemary, efa mijoro izy amizao, efa mijoro fa saingy mbola olo vitsivitsy, ndaty vitsivitsy avao zany, ndaty ampiampy avao zany ty mbola resy raha tao anatiny, efa midemary azy amizao. Efa raha misy ty la, fa ty vazaha ndray fa resy lahatsama, ty vazaha, zareo Israeliany, zareo namatikagny raha lahintikagny any andafy agny reo zany efa resy lahatra. Gasy andafy agny koa fa resy lahatra amy fanjakam-pisorona io, satria fa mahay mombamomba azy. Ka itikagny fanagnan-dray mbola tsy mahare azy zany ampahafantaragny de andao tikagny jiabiky ho an'ny districtny Tsiombe ray manontolo hiara hirodorodo hampijoro izao fanjakam-pisorona zao hiaraka amy tatandraza. Ka fidio tikagny zany ty tatandraza, fidio fa ireky zany filohan'ny Madagasikara hitondra zao fanjakam-pisorona zao. Aza mialama atika, fanjakam-pisorona, fanjakam-panjaka, famonjena tika ho afaka amy ty kerebe, ho afaka amy ty jaly, ho mpagnarivo aby tikagny raha fanjakam-pisorona io mijoro. Zany tsy vandako zany, tsy hoe mavanda miareo raho, le ananganako tagnana eto anatrehareo, ananganako tagnana, le zaho tsy lava havelogny fantako mihitsy, le zaho tsy lava havelogny raha zany atareo vandy, raha zany vandy raha rafiko zany, fa zany tsy vandy fa raha mariny. Tsy possible zaho anareo hamitaka anareo havandy amiareo, raha mavandy amiareo ndreo mavandy amy ty tenako, mamitaka anareo reo mamitaka ahy ka, satria iraho anareo. Ka izay zany ry fanagnan-dray, andao tsika hiara hirodo. Ka misaotra betsaka antikagny jiaby fanagnan-dray ao amy district Tsiombe ao zany nanaraka izay fagnentagnana zay. Ka magnentagna antikagny jiaby ka ho an'ny mpanao Facebook rehetra raho zany, mba aparitahoreo amy fanagnan-dreny eo agny izao hafatsy zao any amy district Tsiombe. Makasitraka misaotra ragnandria nagnaraky zay hatramin'ny farany.